Guys, and welcome back to my YouTube channel. My name is Silo. Please do not forget to like, subscribe, and also share this video. The waitress who was left with a 10,000 Rand bill by Snesfiso Zondi, who sadly passed away, has detailed what transpired that night on her Facebook live stories, you guys. Now, the waitress has received a lot of backlashes after she went on Facebook Live detailing that she had been left with the bill after it was later revealed that the deceased thought the bill was paid for by her friends who initially invited her to the club. Please check out the video as to what the waitress detailed what transpired. I just want to say that I honestly think she thought the bill was paid, you guys, when she left. And also, no money equates to a person's life. May her beautiful soul rest in peace. So, check out this video of the waitress detailing what actually transpired. Istilesi enginaso ibhili ka 10k ngifuna ukunixoxela sengibatholile abantu ngibatholile abenzi bobubi bangani ngiyabathola Fukani bo ngibatholile guys abantu bebhili yami bayizolo ngenhlanhla wethu wasemsebenzini omunye uyamazi ugeli uSlay BHINCA ngazi uma niyamazi yini uyamazi ugeli so ngaya ku Instagram wakhe ngayomtracer ugeli mangimtracer kune number bezoba nomemulo no to baby ngizokuphendula bazoba nomemulo ngomhla ka 20 ba September ngayithola inamba ngiyafona mangifona ibanjwe uGayi vukani phela awuvukani ibanjwe uGayi uyakhala ngisho ukuthi sawubona bhuti athi yebo ngithi mbuzo njani ngiyaphila abuza ukhuluma nobani ngisho ukhuluma noWendi sengiyasho ukuthi ngicela ukukhuluma no Sinesfiso or Slay BHINCA athi ubhuti ngicela ubuye ngikufonile ngithi bhuti ungavali kuyaphuthuma ayivala ubhuti ifoni ngiphinde ngifone-ke phela ngixakile guys umlungu uyawufuna u10k wakhe uyawufuna u10k wakhe ngiphinde ngifone ayibavale ifoni abuye abuyele kumina angifonele athi useyakhala-ke manje usekhala ukhihla isililo nje uyakhala uyahefuzela ngibuze bhuti ngicela abantu engibadingayo bandla ungikhulumise nabo athi from News Cafe bahambile baba ne-car accident ugeli kuthiwa ushonile ugeli guys webhidi ukuyibona bafake nje baqukula ama-ice droppers nerem yonke ugeli ushonile abanye basesibhedlela balimele ngabatshela kodwa ngathi-ke ngiyabazwelana nabo kodwa ngicela bandla balulame-ke bazongikhokhela imali guys nanoma ngabe yini oyenzayo nje emhlabeni musukwenza izinto ezimbi emhlabeni kwabanye abantu musani ukwenza izinto ezimbi yizo lezi enizenza kubantu ezinidalela inkinga bahambile bapakisha utshwala emaphaketheni ngisabhizi namanye amatafula ngide ngibachecka guys ngibabuza ukuthi ni right anidingi lutho cause bebengasa odi lutho sebehlezi ngide ngibachecka guys anidingi lutho bese nje hayi sizokutshela masifuna uku-order ngahamba ngo-attendele enye itafula mangibuya guys abantu kuthiwa bapakishe emaphaketheni utshwala babo bahamba mina ngisele nebhili guys ka 10,000 yazi ngize ngixega yibhluku same time ngize ngixegwa yibhluku same time guys ayikho indawo engayihamba ngizolo ngihambe ntanti imoli yonke ngarawundi imoli ngibheka koKaphelo ngayontanta ngayongena koCuba ngayongena koLaparada behambe bengihleka bafethu ngifuna imali yomlungu isono nje guys izinto enizenzayo nibheke ukuthi zizonibekaphi noma ngabe kuthiwa ubugebengu bakho ubenza kanjani kodwa nje uNkulunkulu uzohlezi enza into elungile ayi ngoba nginganalo uzwela lokuthi umuntu ufile noma kunjani but maybe kube lento abayenzile abayenzanga mhlawumbe bayaphila ngabe ba right cause abanye balimele kakhulu
balimele ugeli ushonile. Nimcheck Instagram Slay BHINCA. I think something nje cause nama-followers uGuy ngikhonile ukumtracer. Ugeli obehleduze kwakhe i-ex kamngani wakhe. Ugeli ke uGuy uyaphila usesibhedlela, but guys ephila enjalo elimele imali yomlungu ngiyayidinga. Guys ngisebenzela iy'ngane zami, ngisebenza kanzima bafethu, ngisebenza kanzima. Ave kubuhlungu kuba uweta ukuthi abantu abazi kuphela ukuthi kunzima kanjani izimo esibhekana nazo. Kuza i-Durban July, bayeza abanye abafana nabo guys, bayeza abanye abafana nabo abazoshiya namabhili o-15,000. Guys ihlezi siwakhokha, asiqali siyakhokha guys, siyablessa, siyasebenza ngapha, siyablessa ngapha, siyasebenza ngapha, siyablessa ngapha. Angiphuzi nje imo empilweni nami, ngiphuza ubhiya, angiphuzi i-beverage. Abantu befike bethenga ama-beverage awu-5 uthi abasekho, gone. Into ongayiphuzi kwayiwena, ongayiphuzi kwayiwena, ongaya-afford, sekumele wenzeni, uyikhokhe. And yami uyiweta shame indaba yokhawuthi ayikhulunywe esitolo. Tafula elakho lisegameni lakho, responsibility yakho. But ngizinto enzenza kubantu guys, kumele niqaphele izinto ezibuhlungu enzenza abantu, because mase ibuya kunina zibuya zibuhlungu okwedlulele. Imagine nje u10K for impilo. I'm not saying kuba khokhile mhlawumbe ngabe ngebe nayo accident, but I'm saying maybe ukube benza into right. Mhlawumbe ngabe nabo lento ebenzakala ibenzakalanga. uNkulunkulu nje bakhombisa ukuthi emhlabeni kunjani. Kubuhlungu guys, mncane lo mntwana, mncane ngumuntu ngina feelings, kubuhlungu kodwa nje into abayenze kumina ibuhlungu. Hayi guys, u10K ningakhulini ningastress, siyabakhokha. Ukuthi beke ubunqala ke shame nje bunqala, hlezi ngikhokhela 3,000 or 2.5, kodwa nakhona okubuhlungu imali yami rent negrosa ngizokhokhela umuntu engingamazi ophumile endlini wageza waswenka wafaka ibhandle LV wafaka iskipa segutsha. Umuntu ombonayo ukuthi umuntu lo akaqokile fake, umuntu onemali uya-afforda u-right, but azokufaka ogibeni olungaka uzokhokha nje 10K ongahlangene nawo. Imali engayiholi ngisho ukuyihola guys, thina sihola ema-restaurant into 10. Yes siyahola, kodwa asiholi into 10, asiholi into 10, sisababa ngamathiphu. Kulowo mathiphu engiwenzayo kumele ngiphinde ngiqale phansi futhi ngikhokhele ibhili. Siney'ngane guys, sinemndeni, siyenza lokhu nalokhuya, sinama-responsibilities, sinezinto nathi esizenzayo njengemali eziningi guys. Kubuhlungu, I don't want to like kubuhlungu ukuthi umuntu ufile in weak accident, but nami kubuhlungu ukuthi sekumele ngisafarishe. Uma ukuthi uGuy akabuyi, cause methanda ungabuyi ngeke azabuye guys, ngeke ngimbambe. Methanda ungabuyi ngeke azabuye, I mean, cause bahambe bebona ukuthi abakhokhile, bahamba ngasala nginjalo. But nje guys, no matter wenzani empilweni, yenza right or kwenza right, because uNkulunkulu uyashana ngoswazi oluncane. Uyashana ngoswazi oluncane akushaye imivimbo yempilo yakho yonke. Ngenxa yani? Ngenxa yezinto zenza kubantu, ngenxa umonakalo owenza empilweni zabantu. Mina nje lo 10K guys umonakalo kumina, ngifuna ukuqamba amanga. Mangathi uGuy akabuyi, kumele nje ngisebenze njengamanje, ngisebenzele ukuthi ngenze njani, ngikhokhe imali yomlungu. And uyayifuna ngi-off namhlanje ngi-off day yami, kodwa ngiyongena ngobani, ngifuna ukuyozama, ngiyaqobengelela ukuthi kuphela inyanga ngikhokhile le mali. Imali ngabe ngiyayisebenza, ngifake ebhenki lami, ngiyasave. Kumele ngabe ngenzani, ngenza into zami, kumele ngenzeni manje, ngizokwenza into zabantu engingabazi guys, angibazi. Nivukeke guys, nenza amashatini, niphuza amanzi abandayo, nenze konke nje, nizoba right. Bye. I hope anenza ngama-workouts lapha de nikhona. Hayi naniyigebengu shame, niyotsotsi.